ubwire ngo Yesu yarakoze kukuzura. And tell him that Jesus did well to resurrect you. Mubwire uti ubu turi bazima. We are now alive in Christ. Muri Kristo Yesu. Reka tumukomera amashi Yesu Kristo kubw'umurimo yakoze igorogota. Let us give him a very great hand clap. Mubishoboye mwabikora muhagaze. If you could Mukomere clap, Kristo standing could be kubw'umurimo better. yakoze. Please clap Mumukomere and mu thank mashi Jesus for dying kabisa. for our sins. Yagize neza. Jesus did Yagize good. neza. Jesus did good. Yarakoze. He did good. Yarakoze. Imana ibahumugisha Glorify cyane. Jesus for dying for us and Murakoze. resurrecting us. Reka mwicarire. Please take your seats. Turashima Imana kubw'iki cyumweru cya gatatu. We thank God for this third week. Cyumweru gisoza iminsi twari turimo dusenga 21. Ndimo kumva cyakabaye icyambere kandi ngo nicyo cyanyuma kubera ko Imana yangiriye neza kabisa. For me, I wish it could be the first week. God, Ariko ndizera ko nawe yakugiriye neza. Ariko ntago yarekeye. Irongera ikugirire neza nanone. He's still going to do good to you today. Yego. So, turabakiriye rero members ba Evangelical Restoration Church hano Masoro. We receive you, members of Evangelical Restoration Church. Muhawe ikaze kandi wanyu. We welcome you in this house. Amen. Turifuza kwakira abashyitsi. We would like to welcome our visitors. Uramutse uri umushyitsi hagati yacu. If you are a visitor in our midst, please stand up. Twagusaba kuhaguruka hanyuma tukakwakira. We'd like to welcome you. Please stand up. Reka tumukomere mu mashi mushiki wacu, tumukomere mu mashi. Hari undi mushyitsi uri hagati yacu. Let us give a hand clap to the visitors in our midst. Muhaguruke tubarebe hanyuma ongera uhaguruke mushiki wacu bagusuhuze neza. Please stand on abo our feet bavandimwe and we bakuri give you a very warm iruhande bagusuhuze neza. Ubwo nuko nyine nuko bagushuje kandi uko niko neza. Imana ibahumugisha kandi mwinshi cyane. May God bless you so much for being here. Dushuhuje n'abantu badukurikirana online. We'd also like to greet people following us online. Reka mumfashe tubasuhuze ndabizi ko bahari. Let us all of us wave to the people following us online. Imana ibahumugisha namwe. May God bless you so much. Amen. Amen. Nizimbye mu magambo rero. Without delaying, reka nakire Pastor Kamanzi. I'd like to welcome Pastor Kamanzi. Please stand up and greet the church. Haguruka dusuhuze. Naringiye kubwana Pastor waje kutwigisha ariko nago ndi bumwakire. Pastor araza kumwakira. I'd like to welcome Pastor Bishai to come and welcome ariko mbere yuko ari bumutwakirire kandi ari nawe uri butwigishe ndifuza ko tubanza tugatanga amaturo. Let us first give our offerings before we receive the preacher of the day and the tithe. Hanyuma niturangiza turaza gukomeza na gahunda. Reka nakire worship team badufasha mu ndirimbo imwe mu gihe twakira amaturo ndetse n'ibya 10. Imana ibamugishe. Yet worship team continue praising as we give our offerings. Reka duhaguruke duturire Imana duhagaze ku maguru yacu. Let us stand up and we praise God. Byoroha neza yuko ushobora gukora mu mufuka wawe. Shimimana mutima wanje we shimimana uwako watuye shimimana uwero dahemuka shimimana mutima wanje we shimimana uwako watuye shimimana
shime mana mutima wanje we shime mana uwakuratuye shime mana uwera udahemuka shime mana mutima wanje we shime mana uwakuratuye shime mana uwera udahemuka sinari kure cyane worship team turabashimiye. May God bless you. Worship team, thank you so much. Amen. Amen. Yeah, so reka uko nari nabivuze noneho As I had said, let us receive Pastor Abishai. Kaduhaguruke twakire pastor wacu. Let us stand up and receive Pastor Abi. Arakomeza Imana ibaho umugisha. May God bless you, Pastor. Hallelujah, hallelujah. Tugihagaze duha Imana yacu amashyi menshi cyane. Hallelujah, hallelujah. Let's give a hand clap to our Yesu God. Kristo wanesheje. Suza ukwegereye umuhobere neza. Mubwire ko ari umugisha kuba mu nzu y'Imana muri presence y'Imana. Tell him that is a blessing to be in the house of God. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Yeah. Banyakira numvaga ko ngiye kuzamuka cyane kuko numvaga ndi excited, ndi mfite inyota cyane y'ijambo ry'Imana. As they were receiving me, I felt so excited because I was so happy for God. Twese muri presence y'Imana yacu. Let us take our seats in the presence of God. Turashimye cyane kubw'uyu munsi. We thank God for today. Muziko ni cyumweru cya nyuma cy'iminsi 21. We all know that this is the last week of the 21 kandi days. turagisoza na Pasika. And we are ending it with the Passover. Ubukristo bwacu, ubukristo, our Christianism, n'umusaraba, n'ugupfa no kuzuka. It is the cross, to die and to resurrect. Ubukristo ni intsinzi. Christianism is victory. Twatangiye deja gucelebratinga Pasika yacu. We are already celebrating our Passover. Imana ishimwe cyane. Glory be to God. So ibyacu byose bizuke, ibyiringiro bizuke, ibyapfuye bizuke, nta kwiheba, nta kwitangira itama, nta kwigunga, nta mpamvu kuko hari wapfuye arazuka. Reka tumuhe amashyi menshi cyane. Let us give a hand clap to God. Yadadi ntabwo turi kumwe, yagiye mu giterane hariya Arusha kwa Apostle Trice Shumbusho, tumusengere azagaruka kwa gatatu. Ikindi nuko mami aracyari mu masengesho, dukomeze nawe tumuzirikane, Imana imusure. At Pastor Trice's church, and Mommy is still in her prayers. Let's keep on praying for them. Dukomeje gushima cyane
umuryango wa ERC uburyo dukomeje kuba hafi y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. N'uyu munsi twari twagiye guherekeza mwene data Sabin kwibuka. Dushimiye cyane abapare, dushimiye cyane inshuti, turabashimiye. Dukomeze tube hafi na hafi, twubakane, twibuka ariko twiyubaka, twibakira mu mwami Yesu Kristo. We are so grateful for ERC Masoro for remembering the survivors for genocide, and today we had gone to visit and to accompany Sabe to remember his family that he lost. Imana ishimwe cyane. Push irakomeje, buri gitondo irakomeje push, so tuze turi benshi dupushinge. Murumva namwe finale n'iyi wiki. Push is still going on. Please come as many as possible as we continue pushing for this whole week. Turashima Imana kubwo bakozi b'Imana bari mu mirimo itandukanye. Pastor Francis ari kumwe n'aba teenagers hano muri retraite, n'abandi bari bagiye kwibuka. Pastor Muhozi yagirirwa Magana, n'abandi hirya no hino bari mu mirimo itandukanye. We are so grateful for the servants of God. Pastor Francis is with the teenagers, and Pastor Mohozi is also helping people to commemorate the genocide. Dukomeje gusaba ababyeyi bifuza kuzana abana bato muri retraite izatangira kwa gatatu kugeza kuwa kane, n'abana bafite hagati y'imyaka 9 n'imyaka 12 bafate form muri protocole, bafate ifishe, bandikishe abana kuko umwana udafite ifishe ntabwo tubasha kumwakira. We continue to remind the parents that have to register their children between 9 years and 12 to remember and register their children. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwira mugenzi wawe uti kwa gatanu w'iki cyumweru. Kwa gatanu w'iki cyumweru. Tell your neighbor that Friday of this week, Imana yongeye kuguha andi mahirwe. God has given you another opportunity. Adasanzwe. Another opportunity Kwa that is very gatanu, kwa gatanu. Friday. Crusade yacu irahari. We have a crusade. Don't this miss week. this one. Please do not miss. So tuzatangira mu ijoro ryo kuwa kane bucya ari kwa gatanu, kandi guhera saa 3 za mu gitondo rwose ufite umwanya uzaze hano. Nta ntebe zaba zigihari, ari imikeka, imisambi. So just mutegure nkuko bisanzwe ibyo kwiyorosa n'ibikoresho by'isuku. We are starting Thursday night from 9 in the morning. Friday the doors will be open, and please carry everything that you need in the house of God, like we do it, blankets, bed sheets, and everything, as we always do it. Imana ishimwe cyane. Glory be to God. Pastor Ngoga Innocent numukozi w'Imana twemera cyane, waciye amateka akomeye cyane. Imana iramwubaka, Imana imushyiramo ibintu byinshi ukeneye we nanjye. Pastor Ngoga is a very powerful man that has passed through a lot, and he has a big package for you and me. Duherukana hano umwaka ushize mu minsi 40 y'amasengesho, kandi pastor mwatubereye umugisha cyane cyane. Ndumva ntabwo twibagiwe ibyo mwaduhaye. Last year we were with him in the 40 days, and we were really blessed by you. Iyo tuvuga kwifata no kwihangana, uyu mugabo w'Imana harantu yaciye yiga kwifata no kwihangana kweli, arabizi ibyo avuga, ibyo yigisha n'ubuzima bwe. When we talk about self-control and patience, this man of God really knows what he's saying and has passed through it. Ariko hari ikintu cyantangaje muri we uyu munsi. But there's a special thing that surprised in him today. Nasanze ko n'umuhungu wa Daddy rwose cyane ndetse birenze uko ushobora kubyibaza. Today I discovered that he's a real son of Daddy. I discovered it today. Impamvu bivuga pastor ni yingiye. Daddy wacu yigeze gupfusha mushiki we ari we mama wa Pastor Michel. The reason I'm saying this, Daddy lost the sister, the mother to Pastor Michel.
mushiki we yapfuye ari kwa gatandatu mu ijoro bucya ari ku cyumweru. The sister passed on Saturday and the following day was going to be Sunday. Ariko uwo munsi ku cyumweru dadi yaje kwigisha. But that day, Daddy came and preached on Sunday. Pastor nawe yapfushije umubyeyi we. Also, Pastor lost the parent, the father-in-law. Yitabye Imana ejo. He lost the father-in-law yesterday. Byantangaje cyane Pastor kubona urenga ibyo byose ukemera kuza kuduhesha umugisha. I got so surprised seeing him coming today. Nakubonyemo dadi mu yindi level. I saw you, Daddy, in another version. Kubw'ibyo muntu w'Imana Imana ikugire neza cyane na family yose ndetse na church. For that reason, may God bless you and the whole church. Reka rero twese duhaguruke. Let us all stand on our feet. Imana ishimwe cyane. Glory be to Nziko God. wasenze, nziko unyotewe ijambo Imana yaguteguriye uyu munsi. I know you're so thirsty for the word of God today. Reka duhe Imana amashyi menshi cyane. Let us give a warm Twivugirize welcome impundu twakira umukozi w'Imana Pastor Innocent Ngoga. Ayo mashyi ntabwo ahagije. Umukozi w'Imana ugiye kutugaburira neza. Please increase more. Hallelujah. Mwihangane tugihagaze dushima Imana. As we are still standing, let's praise the Lord. Data mu izina rya Yesu Kristo, Father, in the name of Jesus Christ, tuguha icyubahiro n'ishimwe, give all the glory and the praise. uragikwiriye mwana. You deserve it, O Lord. Watuvanye mu magana menshi y'abanyabyaha, You've taken us from the thousand of sinners utuzana mu nzu yawe and brought us in your house kugira ngo tuguhe icyubahiro, so that we may glorify you. kuko ari cyo waturemeye mwana. Because that's why you created us, O Lord. Twasanze ari byiza cyane, We realize it's so good tuzahora tubikora iteka and ryose. we shall do it forever. Turakwinginze kano kanya mwana, We plead with you, God, kugira ngo imitima yacu so that our heart, uyigenderere, you may visit our hearts, uyikoreremo, touch and minister unto our hearts, uyikoremo akazi. minister into our hearts. Ijambo ryawe tugiye kwakira Let the word that we receive today rihinduke ubuzima bushya kuri twebwe, become a new life in us. ritwigishe ubwenge bushya, Teach us new wisdom, riduhe imbaraga nshya, give us new strength, riduhe ubuzima bushya, give us new life, riduhe icyerekezo gishya, give us new vision, riduhe imitekerereze mishya, new way of thinking, riduhe kukuramya ku rwego rushya, and to worship you in another level, kugira ngo ukomeze kugaragara muri twe kurushaho. so that you may continue to shine through us. Ngewe uhagaze aha ugiye kuvuga ijambo ryawe, I who stand here and going to speak ntabwo your word, nkwiriye mwana, I'm not worthy, ariko kubw'ubuntu bwawe but by your grace, mbasha kuba igikoresho I cyawe. can be a tool in your hands. Ndemeye mwana, I accept, O Lord, nkoresha use me, uheshe umugisha ubwoko bwawe. and bless your people. Izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Let your name continue to be glorified. Imbaraga zose z'umwijima All the power of darkness, turazambura ubushobozi muri iri teraniro move the power now. mu izina rya Yesu In Kristo. the name of Jesus Christ. Mwuka wera ni w'imingoma Holy Spirit, may you kandi lead ukora umurimo hagati muri twe. and work with us. Uwaje aremerewe ataharuhutse, Let the one who came uwaje afite agahinda atahana umunezero, with sadness may go with joy. uwaje aboshye abohoke, The one who came bound may go free. uwaje acishijwe bugufi azamurwe. And the one who has been humiliated may be raised up, Izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro so that your name may continue to be glorified. mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Twomere Imana amashyi cyane. Haleluya. Ndabanza gushima Imana ko yongeye kwemera ko ngaruka kusangira namwe ijambo ry'Imana nkuko pastor yabivuze. I first thank the Lord for this invitation to come and share the word with you. Duheruka hano mu minsi 40 y'amasengesho umwaka ushize. I came here in 40 days last year. Turashima Imana ko yongeye kuduha amahirwe yo kuza gusangira namwe. And we thank the Lord to have given us another opportunity. Ndashimira ababyeyi papa na mama nubwo batari hano. I thank our parents, daddy and mommy, even if they're not here. Imana ibahumisha kutugirira icyizere. And may God bless them to trust us. Ndashimira Pastor Marcel. Thank you, Pastor Marcelin, watwakiriye who has welcomed us. kandi waturaritse akadutumira tukavugana nawe akatutumira muri uyu murimo. Who has invited us in this service. Imana imuhe umugisha. May God bless you. Ndetse n'abandi bakozi b'Imana bose n'abatari hano. And all the servants who are not here. Namwe mwese Imana ibahe umugisha. And all of you, may God bless you.
iyo arasinya Bisindi family irabasuhuza mu izina rya Yesu. Receive the greetings Mwakire izo from ntashyo. Nyabisindu Church. Hanyuma twari kubana uyu munsi n'ejo, We're supposed to be together today and tomorrow, ariko turasaba imbabazi turabana uyu munsi gusa but please, we only be together today kubera byago twagize nkuko pastor yabivuze. because of the morning, as Pastor said. Umubyeyi wacu yitabye Imana ejo, Our father-in-law passed away 2 days ago, tuzashingura kwa gatatu. and we'll bury on Wednesday, Ejo murumva bizari imyiteguro nyine, and tomorrow will be the final preparations. ariko n'ubundi Imana yashatse kunkoresha hano uyu munsi iragikora. And God will use me today in this place. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Let's go in the Word of God. Tugende mu Migani ibice 4, We read in Proverbs chapter 4, umurongo wa 23. Proverbs 4:23. Ni ijambo rivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, Above else, guard your heart, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. for everything you do flows from it. Amen. Amen. Uyu mwaka turimo ni umwaka wo kwirinda cyangwa se kwifata This year, ndetse no kwihangana. we are talking about patience, long suffering, and self-control. Imana ishimwe. Praise be to God. Uyu munsi turavuga kwifata. And today we are going to speak about self-control. Kwifata ni ibanga rikomeye cyane ku mukristo. Self-control is a very important secret for a Christian. Natekereje kuri aya magambo cyane, I've been thinking about this word a lot, kwifata. about self-control. Nsanga ntibyoroshye kwifata, ahubwo ni ukwifatisha. I realize it's not easy to self-control, but it's allowed to be controlled. Ni ukwigemura It's offering ourselves ukifatisha, and let God, I'd say, control you. ukifatisha. Let someone else control you. Bwira umuntu mwicaye uti ni ukwifatisha gusa. Tell someone it is allowing God to control you. Urabona umuntu mbese wakoze nk'icyaha agahita yijyana kuri polisi, You know someone who have committed a akavuga ati sin mumfate ndaje, and goes to police and say, here I am, you can, narananiranye. I've failed in this society, you can put me in jail. Nta wamubonye, No one got him. nta wamubonye akora icyaha, No one saw him doing nta sins. wamureze, No one accused him. akimenya He just he knows himself ko yananiranye, that he has failed, akajya kwifatisha. and he goes to put himself in jail. He reports to jail. Uko niko kwifata. That is self-control. Naho kwifata wowe So if you want to control yourself by cyangwa yourself njyewe or myself, ntabwo bishoboka. we can't do it. Ni ukwigemura kwa Kristo, We offer ourselves to Christ. ukigemura mu mwuka wera, You offer yourself to the Holy Spirit, ukamubwira ngo mfata, and you say, hold me. ntuzigere unandekura, Don't let me go. kuko nundekura nzakora amarorerwa. Because if you let me go, I'll commit things Ariko that are not numfata acceptable. ukankomeza, But if you control me, nzakora ubushake I'll bwawe. do your will. Ni ukwifatisha rero, So it is letting God control you. ni ukwifatisha It is offering mu yourself masengesho, in prayers, mu ijambo in ry'Imana, the word of God, mu kwihana, in mu repentance, kwiyegurira Imana, in consecration. bikarangira wifatishije pe. And you end up being controlled by God. Kandi uyu mugabo twifatishaho, And the one who controls us, ariko uzi umuntu kujya kwifatisha going to someone to let him to control you, hanyuma agashaka gutoroka. and then you want to escape by yourself. Sinzi niba murimo kubyumva. I don't know if you understand. Kwigemura ukajya kwifatisha, You take yourself in jail, hanyuma bigasaba uburinzi bukomeye bwo kukurinda, and then they have to
watch over you so much kugira ngo udatoroka so that you don't escape. kandi ari we wagiye And kwifatisha yet you went there by yourself. nguwo umuntu. That's the man. Iyi nzira nta wayituzanye muri twe, twahisemo kujya muri iyi nzira. We selected this path by ourselves. Ariko buri munsi duhora turira, But every day we cry. twayivuyemo tutanabishaka. We've left that road without wanting it. Nguwo umuntu. This is, Ibanga ni rimwe gusa, so the only secret ni ukwifatisha. is to let God control you. Nanone ntekereje kuri aya magambo, And when I continue thinking about this nza word, gusanga kwifata I realize that self-control, ari byo nshaka kuvugaho cyane uyu munsi, which is what I want to emphasize today, ni ukwimana umutima. Kwifata ni ukwimana umutima. Kwimana is to keep your heart for yourself. is it to keep, Kwimana. to refrain, to repress, ni ukwimana. Is to repress. Oya niba uje kunsaba akayiswime nkakakwima, If you come and you want to take ubu kano this, gaswime ndakimanye. I refuse. I keep it for myself. Murimo kubyumva ibyo nshaka Do you kuvuga? understand what I'm trying to say? Ni ukwimana umutima. Is to keep the heart to yourself. Ibishaka nka wimana nkawushyira ahantu gutya, I hide it so far. nkawimana kabisa. I don't let it Ibi just- ushaka ni byinshi, ariko ndakora uburyo bwose bushoboka mwimane. Things want it are so many, and I make sure. Niyo mpamvu I bavuze ngo hide it. rinda umutima wawe That's why the Bible says, guard your heart kuruta ibintu byose birindwa, above all else. kuko ubuzima Because everything no kubaho and your life n'imibereho y'umuntu and the life of naho human being, bituruka. that's where they come from. Aho hantu hari sensitive, aho hantu harakomeye cyane, It's a very sensitive ku buryo place, ukwiye kuharinda so that you need to guard it ibintu so byose much, bihavogera so that anything that comes to disturb it ntibihavogere uko may bibonye. not find a way to it. Kwifata ni ukwimana umutima. Self-control is guarding your heart. Kwifata ni ukwimana umutima. Self-control is hiding your heart so far. Haza abantu batatu mbereke gatoya. I need 3 people to show an example. Mwari mwiteguye mwari pese? You are so ready. Mukurikirane ku murongo gutya. Okay, you make a line. Umuntu The man agizwe n'ibice bitatu. is made of 3 parts. Iyo bavuga umutima aha, This heart that is mentioned here, ntabwo ari uyu mutima upampinga amaraso, this is not the heart that is pumping blood. ni roho, It's the heart. ni soul. It's the soul. Ntabwo ari umutima upampinga amaraso, It's not this heart that upampinga pumping- amaraso, ntabwo ari umutima physical. It's not the physical heart. Sinzi nawe murimo kubyumva ibyo. Are we together? Ni soul, ni center y'ubuzima, naho ubuzima buhurira. It's the soul, the center of life, where life comes from. Uyu ni umwuka, This is the spirit. uyu ni umutima, This is the soul. uyu ni umubiri. And this is the body. Uyu mwuka The spirit ugizwe n'ibice bitatu. is made of 3 things. ugizwe n'agace gasabana n'Imana. One part commune with God, Niho fellowship haberamo with God. agace kitwa communion cyangwa se communion. That's a fellowship part with Niho umuntu God, asabanira, agace umuntu asabaniramo n'Imana. where you fellowship with God. Agace ka kabiri The second part, ni agace kizera Imana, the part of faith in God, intuition. or intuition. Ni agace kumva Imana utayirebye, It's a part that ugasa hear naho God without wayirebye seeing. n'amaso ariko utayirebye. It becomes as if you saw him and yet you didn't see him. Amaso yayirebye aba hano, The eyes that see God are there in the spirit. amaso yahabona Imana. These eyes see God. Ukaba wakwemera ugapfa uvuga ko wabibonye, You accept to die aya and say, maso "I've y'umubiri seen," atarabibonye, and yet these physical eyes didn't. amaso y'umwuka yarabibonye. The eyes of the spirit saw it. Agace ka gatatu And the third part ni conscience, ni umutimanama, is the conscience, umutima uhana. where you have guilt. Uyu mutimanama ubaha mu mwuka This conscience is here in the cyangwa se spirit, umutima uhana. or Iyi conscience the conscience. niwo udushinja ko turi abanyabyaha. This is the one that convinces us of sin. Hanyuma aka gace kabone ko kizera igitambo cy'amaraso binyuze muri ya intuition.
And this is the part that believe in that Kagace sacrifice kizera. of the blood hanyuma as if we saw it. kagace kizera kakwizera kamara kwizera And when the faith has been triggered, kakemeza umutima uhana it convinces that kw'ibyo heart washinjaga umwami Yesu yabikuyeho that you are free from every sin. nkinjira muri ka gace gasiko gusabana n'Imana. And then you stay with that part that fellowships with God. Aka ni agace k'umwuka. Agace k'ubugingo This part of the soul or the heart, karimo ibice bitatu. it also has three parts. Harimo amarangamutima, There are sentiments, harimo ubwenge, there is intelligence, intellect, ubwenge busanzwe, normal intelligence, hakabamo na will and the will, the cyangwa se ubushake. volonté cyangwa se Volonté, agace amahitamo. yeah, the part that makes Amahitamo decisions. araha, The will. amahitamo ari hano, The will is in there. amarangamutima ari hano, The sentiments, n'ubwenge feelings, buri hano. and intelligence. Hanyuma mu mubiri And in the body, ni amaraso n'inyama n'imitsi n'ibindi murabizi. you know the body, what is made, blood, Iby'umubiri nyine flesh. bigaragara birahari. I don't need to explain that. Hanyuma uyu mubiri And this body uduhuza n'isi, connects us with the world. umwuka And the spirit ukaduhuza n'ijuru. connects us with heaven. Niyo mpamvu niba badushyiraho ijambo riri muri Yohana Let's read in John. ibice 6:63 haravuga ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. The spirit gives life. Ako gace ka mbere The flesh counts for nothing. umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri mu bijyanye no gutanga ubugingo ntacyo ukora. The spirit gives life. The Niyo flesh mpamvu counts for nothing. Pawulo yandikira abagalatiya mu bice 6:7 That's why Paul wrote to Galatians, yaravuze chapter ngo 6, 7. ubibira umwuka, The one who who works for the spirit, ubibira umwuka, the one who, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. in this spirit will receive eternal Ariko life. ubibira umubiri, But the one who sows muri uwo and mubiri works for the azasaruramo flesh, kubora. he'll receive Hanyuma muri uyu decay. mwuka wacu rero And in this spirit of ours, niho Pawulo yavuze mu Baroma ibice 8:16 that's why Paul said in Romans, aravuga ngo umwuka wacu our spirit ahamanya n'umwuka w'Imana agrees with the spirit of God yuko turi abana b'Imana. that we are children of God. Umwuka wacu Our uyu dufite, spirit, this spirit that we Imana have, yahumekeye muri Adamu na Eva ibarema, that God put in Adam and Eve when he bagahinduka created, ubugingo buzima. and then they became a spirit Uwo mwuka being. wacu This spirit of ours, niyo DNA y'Imana, nibwo bumana mu muntu. that is the godly part Aha in the niho man. twari twarapfuye, This is where we died. ariko umwuka But w'Imana the spirit of God yemeranya n'umwuka wacu connects and agrees with our yuko heart binyuze mu gitambo cy'amaraso Yesu that Kristo through the blood of Jesus Christ, turi abana b'Imana we ihoraho. are children of the the everlasting God. Haleluya. Amen. Ariko hari umuntu ukomeye hano wo kurindwa. But there is one person that is important to God. Muhindukire murebe hariya mwese. Uyu muntu This person, witwa umutima called the heart, ari muri center y'ubuzima. is in the center of life. Uyakwiriye kurindwa cyane, This one needs to be guarded too much, kuko kubaho k'umuntu because the source of life, ni uyu ubifatira ibyemezo. this is the place where decisions Iyo are made. ashatse yumvira uyu, When he wants to decide to listen to yashaka this one, kumvira uyu. or he listens to this one, Ikigushaka cyose, whatever is looking for you, ikigushaka cyose whatever is seeking you, kinyura kuri uyu nguyu. is looking for the heart. Umubiri arashaka uyu, The body wants the heart, umwuka arashaka uyu, the spirit wants the heart, uyu nguyu akwiriye kurindwa cyane, and this one needs a lot of kuko security, niwe mucamanza w'ubuzima, because he's the judge of life. niwe ufata ibyemezo He's the by'ubuzima. one who makes decision in life. Uyu niwe ukomereka, This one is the one that gets yamara wounded. gukomereka agatanga icyerekezo cy'ubuzima. When he's wounded, he Uyu decides niwe a womorwa, certain orientation. yamara komerwa agatanga icyerekezo But cy'ubuzima. when he's healed, he takes a Uyu nguyu niwe decision. ufata icyemezo, This is the one who makes a decision, umuntu wese agakurikira. and everyone follows. Iyo wemereye umwuka ko amutegeka, When you accept the spirit to ubuzima guide you, bwawe bwose buhimbaza Imana. the entire Iyo life wemereye blesses umubiri God. ko amutegeka, When you accept for the body ubuzima to bwawe bless, bwose burarohama. the entire life goes into sin. Niyo mpamvu That's why ijambo ry'Imana rivuga ngo the word of God says, rinda umutima wawe guard your heart kuruta ibintu byose birindwa. above all else. Icyo urimo kuvuga rero ni iki ngiki, This is what I mean. ko
kwifata Self-control ni ukwimana umutima. is to hide the heart so far. Kurinda. Guarding. Iyo wemereye ikintu cyose kiboneka mu isi, Anything that is visible in the earth, ikintu cyose kiboneka mu isi, anything you can get on this earth, nimuvuga ngo ikintu cyose kiboneka mu isi anything that is there in the earth kirahindagurika. changes. Iyo wemereye igihindagurika When you allow something that changes kikima ingoma mu mutima wawe, to be lifted high in your heart, gihora kiguhindagura. it will change you all the time. Ariko iyo wemereye kidahinduka, But when you let something that is stable, that never kikima change, ingoma mu mutima wawe, and be glorified in your heart, ntabwo uhindagurika. you don't keep on changing. Yesu Kristo uko yari ari ejo, Jesus Christ, as he was yesterday, uyu munsi niko ari, even today, that's the way he niko is, azahora and ejo. that's the way it will be forever. Ijambo ry'Imana uko ryahoze The kera, word of God that it used uyu to be in the munsi past, niko riri, that's the same it ni is nako today, rizahora iteka and it ryose. will be the same Icyo forever. Imana yavuze What God said, izagisohoza. he will accomplish it. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo That's why David said, nabikiye ijambo ryawe mu mutima I wanjye kept your kugira ngo heart, your word in ntagucumuraho my mana. heart, so that I may not sin Iyo against witse you. ijambo ry'Imana mu mutima, When you had guide words in your ntabwo words, in your heart, ntabwo uzigera wicuza. you never. Ariko nubika ijambo ry'umuntu mu But mutima, when you keep the word of a man in your heart, uyu munsi azakubwira ko agukunda, today will tell you he loves ejo you, akubwire ko akwanga, tomorrow will tell you he hates you, ukomere kurangire. and then you get wounded and you Nubika die. niwishingikiriza ku mafaranga, But when you put your uyu insurance in munsi your money, ekonomi, uyu munsi ubukungu buzazamuka, today the economy will go ejo up, ubukungu buzamanuka, tomorrow it will go down, kuko bugenda bugira gutya. because the economy changes levels. Recession, There is a recession, boom, and then there's a boom, depression. and there's a depression. Recession, There's a recession, boom, boom, depression. and then a depression. Niba ukora recession, niba uzamuka, When you are going high, nawe uzakora recession. you too will go high with it. Niba booming uzabooming. And when you boom, you'll be so happy with it. Niba ugira depression uzamanukana nabo. When there is a depression, you go with it. Abantu bajya bagira depression And people get depression. They get depressed. zibaho. Yes. Ni indwara. Is it a disease? Ni indwara. Is it a disease? Bakavuga ngo yagize depression. And people say he got depressed. Burya nuko ibyo yashyize mu mutima nabyo byagize It's depression. because what he has lifted up in his heart also got depressed. Hallelujah. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose biri. Guard your heart above all else. Kuko ikintu cyose ushize mu mutima, Because anything you put in your heart, umutima ugenewe Imana. your heart belongs to God. Umutima ugenewe ijambo ry'Imana. Your heart should have the word of God. Umutima ntugenewe ibiri mu isi. Your heart should not be tied to things in Yewe the world. n'abana bawe n'umugabo wawe n'umugore wawe ntabwo bagenewe umutima. Even your wife, your children, and so on, they don't need to Ntuzabashyire sit in mu your heart. mutima. Don't put them in the heart. Uzabashyire ku mutima. Put them on the heart. Ibyo mubwira murabyumva? Do you understand the nuance there? Ntuzabashyire mu mutima Don't put them in the heart. kuko nabo barahindagurika. Because they also change. Uzabashyire ku mutima. Put them on the heart. Mbese ubazirikane. Keep them at heart. Yes. Icyo mvuga muracyumva? Do you understand what I'm saying? Kuko niyo mpamvu Yesu yavuze ngo That's why Jesus said, baramaje ngo mwigisha nakora iki ngo mbone ubugingo. Master, what can I do to have life? That's what they Mu asked byo him. yavuze gukunda, And yavuze gukunda he spoke about love. Imana wese. God, Gukunda Imana wese. God, love God with all your heart. Hallelujah. Amen. Ese muzi impamvu dukomereka? Do you know why we get wounded? Mugere mu cyari Imana bamuzi. Muzi impamvu dukomereka? Do you know why we get wounded? Nuko tutimbanye umutima. It's because we didn't Naho guard our heart. umuntu aje akakubwira ati uri imbwa. Someone come and say, you are just stupid. Wibwira ko yisuba imbwa? Do you become stupid because he said it? Uzi ikintu ukoze se? You know what you do? Wakiriye rya jambo ryinjira mu mutima. You have received that word and you let it enter in your heart. Byaciye mu matwi, It entered by your ears, byinjira mu mutima, goes into your heart. ariko iyo uza kuba waririnze ntirigeremo. But if you
kept your heart safe and it hasn't get to the heart, you just laugh at that person. none se ubu ndimbwa ko ndi umuntu Am I stupid? I'm a man. ngo umuntu yangusuzuguye Because someone despised you? hari santimetero yakugabanijeho Did he reduce any centimeters? nta kindi kibazo cyabaye There's nothing else that happened. nuko amagambo yutayimye umutima It's because you didn't keep your heart from iyo these uza words. kuba wayimye umutima But if you kept your heart byari far kuba ari from that, nonsense this would be just a nonsense. byari kuba ntacyo bivuze It will mean nothing. iyo uza kuba wawimanye If you had kept your heart so far ukanga ko bigerayo and don't let it get to the heart. muzi impamvu tubabara Do you know why we get wounded? kandi tubabazwa n'ibitababaje And that we get wounded by things that shouldn't. rimwe na rimwe n'ibitababaje biratubabaza Sometimes even things that don't si matter. ikindi cyabiteye They hurt us. Why? nta kibona abantu badutwaye There's nothing that they've done special. ahubwo But amagambo yabo yagiye direct mu mutima these words have gone straight into your heart. ageze mu mutima arawangiza And when it gets in the heart, it Kwifata disturbs the rero heart. Controlling your ni heart ukwimana umutima is to deny access to the heart. ni ukwimana access Is to deny access. nawe ukwiye guha ikintu cyose access ku mutima You don't give access to anything to your heart. kuko iyo ikintu cyakwa accessinze umutima Because when something touch and reach the heart, niyo mpamvu murabona impamvu do you see why? ingo zirimo gusenyuka imwe muri zo One of the reasons why homes are duhura destroyed. n'ibibazo byinshi dukemura ko impamvu imwe muri zo One of the reasons homes are destroyed. abasore n'inkumi Young men and young girls, barajya gushakana they get into marriage umutima waratatanye and the heart is arajya scattered. gushaka amaze gukundana n'abahungu barenze batanu The woman has loved more than 5 men before. umwe agatwara agace k'umutima One takes a part, undi agatwara agace another one k'umutima takes another part. undi agatwara agace k'umutima The part agace is k'umutima kamwe kakaba kari i kanombe part is in akandi gace Kanombe, k'umutima kari mu gasyata another part is in akandi Gasyata, gace k'umutima kari muhanga another part is in akandi gace Muhanga, k'umutima kari musanze another one is in Musanze. hanyuma nkazaza ndi umusore ngafata ya nkumi And then I come and marry that girl, ariko umutima ntuhari wose but the heart is not complete kuko yarawurekuye because she opened it umutima umeze nk'ihene and the heart is like a ihene goat. iyo uzituye ikiziriko ku kaguru When you release kugira a ngo goat, uzongere uyifate for you to catch that goat again, kugira ngo uzongere uyifate for you to catch uyifate uyigarure kabisa that uyizirike goat and get back to bigusaba that kuba uzi time, kwiruka cyane you need to run very fast. umutima umeze nk'ihene The heart is like a goat. iyo umaze kuvuga ngo wakunze ikintu When you've loved something, wakunze ikintu you've loved something, kugira ngo uzagitoroke ugarure so ugarure that you may run away from it, it is difficult. ntabwo ari ibintu byoroshye It's not that easy. ushobora gukora mistake imwe ikosa rimwe You can make just a single ryo mistake gutanga access ku mutima of giving access to the ukamara heart, imyaka 15 and you spend urwana 15 no years gukatinga no fighting to gukata cut no it, kubuza no gusohora no gutandukanya ikintu n'umutima to disconnect that thing that has entered in the heart. kwifata ni ukwimana umutima So self-control is to deny access to the heart. mw'abasore mwe mwankumi mwe n'abandi You young people here, reka mbere aho ngaho umusore aragenda kuva ari muri segonderi mu mwaka wa mbere from first year in secondary ndagukunda school, tuzabana I love you, will live ugatangira together. kubana nk'umugore n'umugabo kandi ugakunda koko umutima ntabwo ukinisha And the heart gets triggered, it loves seriously. n'abasaza bafite imvi barakunda Even old men with gray hair, they love. umutima uhita ugenda The heart is gone. hanyuma mwagera mu wa gatatu segonderi When I'm in secondary 3, uwagasigaraho akabivamo and you break up, yabivamo akajyana agace you break up, and that person goes with the ntabwo part. agenda ubusa They don't go. aragukomeretsa ugasigarana igikomere somewhere There's a wound that stays in the heart somewhere. ntabwo bipfa kuvamo It doesn't just get healed. wagera mu wa gatanu ugafata undi When you 5th grade, you akasa get another one, agacaho and that person passes. wagera mu wa mbere muri kaminuza ugafata undi In university, you get another one. ukazajya gufata uwanyu muri igisenzege And then you get the last one, you are totally destroyed. mu mutima harimo ko abagore bose ari bamwe And in your heart, you say, oh, the women, ndabazi I know these mu women. mutima ufite amakuru ahagije In kandi your- ayo makuru ufite ahagije ni amakuru y'ibinyoma In your heart, you have so many information and ni wrong amakuru information. ajyanye n'amanyanga yawubereyemo ni amakuru ajyanye n'uburenganzira watanze bwo kuwuvogera ariko reka mbabwire
umutima ni wo muntu. And wrong information that you allowed to enter because you made Ntabwo ukwiriye mistakes. kwemera ikintu cyose ko gikandagira mu You mutima. should not allow anything to just step into your heart. Umutima umuntu uhagararamo The one who enters in your akawukorera heart umutekano, akawukorera umutekano, and the one who can keep it safe akawurinda neza and keep it properly, ni Yesu Kristo wenyine. Jesus Christ alone. Uyu munsi Today, ushatse wafata icyemezo you may make a decision cyo kutazongera gukomereka. to not get wounded anymore. Uyu munsi ushatse wafata icyemezo Today, you can make that decision cyo kutazongera kubabara. of not just get wounded anyhow. Nahoze nsoma amakuru I read the news y'ingabo zikomeye ngo zikora imyitozo ikomeye mu isi za mbere. of the strongest soldiers in the earth. Usanga harimo ingabo zirinda perezida w'Ubushinwa. Those are the army keeping the safety of the Chinese Ingabo president. zirinda perezida w'Ubushinwa These uburyo presidential bazitoza guards in China, batandukanya ibitekerezo n'umubiri. they Bakoresha imyitozo yo gutandukanya ibitekerezo n'umubiri. they train them to disconnect Bavuga their ngo brain and their baravuga ngo bodies. umubiri ntuwabara. They say Niyo principe yabo the body doesn't get hababara hurt, umutima. it's the heart that gets hurt. Bityo rero iyo barimo kubatoza This way, when they're training them, bamukubita itafari rya beto, they hit them with a stone, akitoza kutumva ububabare, and he get trained not to feel the pain, bigatuma atababara. and then it never gets Ngo hurt. batandukanya umutima n'umubiri They disconnect the heart and the ku body, buryo bo bavuga ko umubiri utababara, and they mean that the body doesn't get hababara hurt. umutima. It's the heart that gets hurt. Ku buryo niba bazamufata bamutocaringa bamutorutira, And when they capture them and bashobora torture them, kumukata inyama bakazimara ku mubiri, they abareba n'amaso gusa. can just hurt him, and he just look at them. Akabibuza kwinjira mu mutima. It doesn't allow them access to the heart. Iyo perezida avuye ahantu ajya ahandi, avuye nk'ajya i Rwamagana, When the president leaves from here to ntibajya Rwamagana, batega imodoka, they don't go by car. bagenda ku modoka n'amaguru They, birukanka. they run next to the car Biruka kuko ubu ntibajya baruha, because they never get tired. kuko batojwe ko hari umutima. Because they know it is the heart that gets tired. Byarantangaje I was so astonished. iyo musubiye mu mateka y'Abakristo, And then when you go back in the history of Christians, iki kintu niryo banga. this thing is the secret. Seduraka, Meshaki na Abedinego Shadrach, Meshach, and Abednego, bareba itanura ry'umuriro imbere yabo, they saw fire before them. ryenyegeje karindwi, It was increased 7 times. rifite umuriro ukomeye ufata n'abantu bari kure yaryo bagashya. A fire that will catch even people who are so far away. Icyatumye baritinyuka Why did they n'ukwimana fear? umutima. It's because they kept their heart. Erega umutima niwe utinya, It's the heart that fears. ntabwo hatinya umubiri, It's not the body that ntabwo fears. ibirenge bitinya, It's not the legs that ntabwo fear. amaboko atinya, It's not the hands that fear. hatinya umutima. It's the heart that fears. Iyo rero umutima wawe uteye ikinya, Now when umubiri ukora ibishimye, umubiri ukora ibyo ukoresheje byose. when you've taken care of the heart, you can Ese lead icyo ndimo your kuvuga body muracyumva? whenever you want. Ibyo ni kuba murabyumva. Do you understand what I mean? Kwifata ni ukwimana umutima. Self-control is to keep the heart for yourself. Umwanzi wawe arashaka umutima, Your enemy wants your heart. umukunzi wawe arashaka umutima, Your lover wants your heart. ibyago bigutera mu buzima birashaka umutima, The trouble you have in life, they want your igihombo heart. muri butike kirashaka umutima, The money you lose in your iyo business bakwirukanye ku is kazi looking bashaka for heart. umutima, When you are sacked, it's uwo the heart that mwashakanye you yagututse aba ashaka umutima, When your lover abuses you, satani she wants the yaguteye heart. aba ashaka umutima. When the devil comes to you, he wants your heart. Umugore umwe ngo yajya gusenga umugabo we akamukubita, umugore yarakijijwe yajya gusenga yagaruka umugabo akamukubita, There's a woman who got saved. When she used to go pray, the husband will beat her up. Beat her up so many times. ageze aragenda abwira pasiteri, And then she told the pastor, avuga ati inkoni ziranyishe ndumva ngiye kubireka. I said, oh, I've been hit so much that I need to stop it. Undi amugira inama, And the pastor said, aramubwira ati noneho ugende. go. Yaramukubitaga akanamufungira ahantu, yaramukoreye pirizo mu rugo, And he would hit her and put her in a jail at home. yamara kumukubita akamwinjiza muri pirizo mu cyumba He ahantu, will beat her first and then put her in agafunga. jail. Umudamu akarira, The woman would cry. ndagukuriramo igihe nshakiye. I'll take you when I want. I'll take you out when I want. Pasiteri aramubwira ati noneho ugende And the pastor said, go. agukubite, When he beats you up,
narangiza When he finishes, agushyira muri prison when he puts you in the jail wishyirana igitabo cy'indirimbo and enter, agikubitaho urugi when he closed the door kuri prison yawe in that jail, utangira uririmba start singing. akimwinjiza And when the Afata husband igitabo cy'indirimbo. she took that hymn book, ntabwo nkwiye kujyaniganyira nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka yuko ihoraho yumva yazamuye hejuru and then she umugabo aragaruka sang, and the ko husband came. nagufunze ngo ubabare nagufunze ngo uririmbe I put you in jail for you to be in sorrow, Cheka. not to sing. Keep quiet. asubirayo And aragenda he went. ageze aho amba hafi ndetse buri munsi kugeza akubita icya kabiri aragaruka And he came navuze ngo nagufunze ngo ubabare I sinagufunze ngo uririmbe said, you are in jail for you to have pain, aragenda and left. akigenda atera icya gatatu mana yanjye komeza ujye umfasha ngo utaramire neza icyo umbwira mpore nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe araririmba aragaruka ahita afungura urugi And the man opened Sohoka. immediately. Get out. ibintu byose mubona biduhiga All these things that run after nta us, kindi bishaka they only want one thing. bishaka umutima They want the heart. bishaka umutima They want the heart. yabonye amwimye umutima When the husband amusohora saw, muri prison when the husband saw that she didn't give nagufunze him ngo the heart, ubabare I put you there to be in pain. sinagufunze ngo uririmbe I didn't put you there to be happy. ntabwo yongeye kumusubizamo And he never put her in jail anymore. ko yabonye ko igifungo yagiciye amazi Because he realized yabonye that ko jail is prison useless. yagiciye amazi That jail is useless. n'irihe banga What is the secret? ni ukwimana umutima Is to deny access to the heart. ni ukwimana umutima Is to deny access to the heart. niryo banga ryonyine This is the urashaka secret. umunezero uhoraho You want eternal joy? imana umutima Don't give access to your heart. urashaka ibyishimo bidahinagurika You want peace that joy Imana that umutima. doesn't change. urashaka Keep your gukorera imana udasubira inyuma You want to serve God Imana without umutima. going back. Keep your heart. kirize mu mufuka A crisis in the pocket. ntabwo ishaka gutobora umufuka It w'ipantaro doesn't want to destroy the irashaka pocket. gutobora umutima You want to destroy the heart. iyo kirize yinjiye mu mufuka When there's a crisis in the pocket ukayima umutima and you don't give it your heart, isohoka mu mufuka it goes out of the pocket. iyo bakwirukanye mu kazi When they sack you from job satani yateye n'abanzi and bakuvangiye the devil is attacked and ntabwo people attack, bashaka ibirenge they byawe don't want your legs. ntabwo bashaka konte They yawe don't want your account. barashaka umutima They want your heart. iyo umutima bawubuze And when they don't find the heart, barakureka bakabona uri umusazi they just see that you are crazy. ukiberaho neza n'imana And you yawe continue in peace with God. urashaka kurangiza abantu bo kuri iyi si You want to succeed in this urashaka earth. kurangiza ibintu byo kuri iyi si You want to accomplish. bihisha umutima If you want to overcome, kandi hide hari your umugabo heart. uzawukurindira uwo ni umugabo witwa yesu gusa And only Jesus uwo ni can yesu keep your ushobora heart. kurinda umutima And Jesus nta can keep your heart. cyazawukoraho No one will touch it. azikurinda yesu azikurinda Jesus knows how to hide your haleluya heart. Amen. hari amarembo y'umutima hari amarembo yinjira mu mutima There are gates to the heart agomba kurindwa cyane that needs security. ukayashyiraho abasekirite bakomeye And you put strong security people ayo there. marembo ni ayahe What are those gates? irembo rya mbere ni amaso The first gate is at the eyes. iyo amaso arebye When your eyes look, ajyana amakuru mu mutima takes the information in the heart. dawidi yajya gusambanya batisheba Before David commits sin with Bathsheba, yaramurebye he first looked at her. amurebye Looked aramwitegereza at Bathsheba. reba ibintu byose ariko ntukabyitegereze Look at thing, but mwirinde kwitegereza ibintu byose mubonye don't let your Mwirinde. eyes look at anything. mwirinde kwitegereza ibintu byose mubonye Don't let your eyes stop at everything. ijisho rya mbere ntawe utarireba The first look, you can't avoid it. ariko ijisho rya kabiri But the second look, ritera ikibazo that's the one that has issues. niba uri umusore umukobwa akakunyuraho yambaye iminiya wenda igera na hano If you- ijisho rya mbere na ba reverandi bararigira If a girl passes with so nta muntu short utarigira miniskirt, pafu kurayo wigendere she passes kurayo before you. wigendere Don't ariko even- nugarura rawundi ya kabiri but when you bring the second look, urashaka kwiteza ibibazo you want to have problem. rawundi ya kabiri yinjiza mu mutima The second round takes it into the kuko heart. rawundi ya kabiri irapeneturetinga ikarenga amataye ikajya mu mabanga y'amataye Because the second look goes beyond what you sing.
bwira umuntu wicaye tugireba ariko ntukitegereze. Tell your neighbor, you can look, but Mubwire- don't come the second time. mubwire tujya witegereza muri Bibiliya. So you should meditate upon the Bible. Witegereze muri Bibiliya. The second look should go in the Bible. Uyitindemo cyane. Ariko witinda mu mataye. Spend time in the Bible. Don't spend time in the body shape. Witinda mu mazu nguce Nyarutara muhagarare mbega. And you pass by Narutara and start Mbega looking at mbega mazu. special houses. Mbega mazu. Umugabo umwe ngo yajyaga atwara akana ke ku ishuri k'agahungu. Ngo yaca ku mazu y'abana akavuga ati inyana y'imbwa yibasinze inzu nziza sha. Inyana y'imbwa yaguze imodoka nziza sha. Inyana Man used to go. umwana akagira ngo inyana y'imbwa ni umuntu wahatari. Bukeye mu ishuri baramubaza bati se buri muntu avuga icyo azaba cyo namara gukura ati nge nzaba inyana y'imbwa. Uyu mugabo nta kindi cyamwishe, agenda areba amazu, agenda areba amamodoka, agenda areba ibintu byose, ibyo bintu mubiveho. Ijisho rya mbere riremewe The first ariko look is irya okay, kabiri but not the second. rijyana mu mutima. Ujye ureba ibintu byose ariko ntukitegereze byose, You can look at everything, but don't bring the second kuko amaso there. Because the eyes ni irembo ry'umutima, are one of the gates of the heart. ni irembo ryinjira mu mutima. Eyes are the Ugomba gate of the heart. kurishyiraho umurinzi ukomeye. You need to put good security. Amaso ukayajyana agakizwa. And Umugabo umwe ngo you take your eyes to salvation. umugabo umwe ngo ibijumbura babwirije uburyo amaso acumuza. A certain man in Bavuga uburyo Bujumbura, amaso acumuza. they told him how Where eyes can push into sin. From that day, he walks like Baramubaza ngo this. asigaye agenda yunamye. So why do you go Ngo baravuga ngo bent? bagira ngo amaso atareba. So that the eyes do not look. Oya So wiyunamisha. don't look down. Yajyane kwa Yesu nayo akizwe. Take them to Jesus. Yajyane kwa Yesu nayo Take them to akizwe. Jesus so that they can get born again too. Kuko amaso ni irembo ry'umutima. Because eyes are a gate to the heart. Irindi rembo ry'umutima Another gate to the heart ni amatwi. are the ears. Amatwi. Ears. Amatwi. The ears. Amatwi ni irembo ry'umutima. Another gate are ears. Yungurura ibyo wumva. You need to filter what you Yungurura ibyo wumva. hear. Filter what you hear. Reka mabwire ikindi kintu. Let me tell you one more thing. Abarokore tugira indwara yo gushaka kumenya udukuru twinshi. Christians, we have a disease to want to Utuntu know. tudukuru, udukuru mbese. We want to know so many stories. Amakuru y'abantu. Stories about other Muri people. quartier. Wa mugore wa mugabo baraye bate? You know, how did they sleep? Baraye barwana buracya. Mbwira neza sha. They fought. They fought. Zime neza. Tell me, Zime really, neza. how did they fight? Ukicarwa kurura gatebe And ukicara. then you take a chair Kugira ngo aziguhe neza. so that you receive those stories. Izi ngizi arimo kuguha neza These additional stories, ntabwo uzazitindana. you will not keep them for long. Iyo ubitse amabanga menshi When you have so many secrets, uba uri kuri risiki yo kumena amabanga menshi. you are at the risk of spreading them, to spread many of them. Iyo ubitse amakuru menshi When you have so many information, birangira ubaye umunyamagambo menshi. you end up being someone who's very talkative. Niba wumva umuntu ashaka kubwira ibintu bitakungura, When you want to hear things that are not Tumubwira ngo relevant kihore. for you, say no. erega ntabwo umutima wacu ari puberi. Our hearts are not dustbins. Umutima wacu si puberi, My heart is not a ni dustbin. urusengero rw'umwuka wera. My heart is the Uru ni temple of the Holy urusengero Spirit. rw'Imana, This is the temple of ni God. urusengero rw'Imana n'imitima It's yacu. a temple of God. Our hearts are temple of God. Wirebe ibyo ubonye byose, Don't let anything just get in. wikumva amakuru yose. Don't- Ugenda uperereza wagira ngo bagushinze iperereza. You're there looking for information as if you're in charge of information. Bahita neseke harya ikigo gishinzwe You're in charge of NSS. information. Like you're the NSS. ukanyura ukora mu kigo gishinzwe iperereza. You are there as if you're in Urashaka charge iki? of information. Urashaka amakuru y'uriya mugore, You want urashaka to know amakuru y'uyu information mugabo, about that urashaka person, amakuru about y'uriya the other musore. person. Ah, Buriya se bamenyanye so ryarira. how did they know each other? Bamenyanye kera. Ah, okay, they've Ah. known it for each other for long. Mbere yuko bamenyana se nta wundi bari baziranye. And before they know, For there's no sure one. ibi bintu urabyegeranya ubijyana he? And then all this information, where are you taking Hari it? ahantu babicuruza, Are you selling them? hari butike zabyo, Do you have a shop for them? wabiranguza muri quartier Are Matewusi. you selling them in the Icyo bimaze ni kimwe gusa, byangiza umutima wawe. The only purpose, they're going to destroy your heart. Ibyo mubireke, Leave them. ni ukwangiza umutima. It's just destroying the heart. Amatwi
The ears ni irembo ry'umutima. is a gate for a heart. For Hashyira the ingabo heart. zikomeye Put straight security ziharinde kabisa that they may keep your ears ku buryo utumva ibintu byose ubonye. so that you just don't listen to anything. N'ibyo wumvise wihitira And there are things you listen to passing by. ntukajye ubyumviriza. Don't spend time with them. Umva ariko ntiwumvirize. You may hear them, but don't Reba dwell ariko on them. ntiwitegereze. You may look, but don't overlook. Umva ntiwumvirize. Umva ntiwumvirize. You can hear, but don't spend too much time on it. Kandi urebe ntiwitegereze. You can look, but don't come to the second look. Kuko ibyo bintu byose ukurura byo muri karitsiye n'ibindi byose biragenda bikajya mu mutima. Because Ahandi bijya. all those things come and get deposited in your heart. Iyo umuntu yamaze kubwira ngo urabona uriya musore You see that man? buriya shaho When they come and tell you, this man, you see, ni umujura. he is a thief. Buriya hari ibintu byateye mu nsengero ngo bararoga ngo abantu bararogana. In Buriya church, uburozi bwa mbere bubaho ni amagambo. There's witchcraft in the church. Uburozi and so bwa mbere the bubi first ni amagambo. witchcraft are words. Kuko uburozi bw'ubutamikano wabundoga nkapfa ariko utandogeye umutima. You can give me poison, but when Aho ko mu burozi bunyica umutima, when you destroy my heart, a wa poison mu that burozi destroys my bunyica heart, umubiri nkigira mu ijuru. you may give me poison that kills the Ariko uburozi body, I go buroga to heaven. umutima But any poison that got in the bukubuza heart kujya mu ijuru. stops you to get in heaven. Hari umuntu wari wakubwira inkuru ku muntu uko wamubonaga bigahinduka. Someone comes and gives you an Nibyo cyangwa se- information, and the way you look at that person is Uko totally changed. wamubonaga, uko agaciro The way, wamuhaga, the value you used to give to that person is icyubahiro wamuhaga. the value you used to give that Wamara person. kumva inkuru Because you've heard something, wayishyira mu mutima, when you put it in your heart, isura ye igahinduka kwa kanya. his face and Ntabwo value is isura changed. y'uwo muntu yahindutse, That person never changed. hahindutse umutima wawe. It's your heart that's changed. Ntabwo isura y'uwo muntu yahindutse, That person never changed. hahindutse umutima wawe. It's your heart that changed. Turapfuye turashize It's killing the church kubera kurangaza imiryango y'umutima. because our doors are so wide open. Ariko uyu munsi kwifata But today, self-control ni ukwimana umutima. is to deny access to the heart. Ibyago uhura nabyo mu buzima Whatever you face in life, ntabwo bishaka matera yawe, they don't want your mattress. ntabwo bishaka agatuza kawe, They don't want your body. birashaka umutima. They want your heart. Nawe iryo banga niba urimenye, And when you know this secret, imana umutima. deny access to the Niba heart. imana umutima nta banzi uzagira, When you deny access to the heart, you not have any enemy. kuko yazaguhemukira wimana umutima. Ubuhemu bwo bubuze kujya mu mutima. Because they'll do bad things to Muhure you, but you don't give musuhuze, the heart. muhure muganire, museke meet kandi and atari greet. uburyarya, ahubwo umutima wakoreye sekirite. But you keep your heart. Ese icyo mvuga muracyumva? Do you understand what I mean? Wakoreye sekirite. Keep your heart. Intonganya z'abagabo n'abagore mu mago, akubwira ijambo gusa, rimwe gusa, The husband and wife in the house, they akajambo- just plant a single word, akajambo gato, just one word, mukarara mutavugana bugacya. and you spend days not talking to each other. Si uko iryo jambo ryasambuye amabati y'inzu, It didn't destroy the house, ryasambuye amabati y'umutima. it destroyed the heart. Kandi iyo uribuza kujyamo, But if you had denied iyo access to uribuza the heart, kwicara, if you had denied kujya that mu word mutima to wawe, go and dwell in your heart, mwari komeza mukaganira you neza. would have continued speaking. Uyu mutima rero This heart, ni ukuwuterura ukawushyira muri Yesu, you take it and put it in Jesus. ukamubwira ngo nkorera sekirite y'iyi mari mwami Yesu. And say, Lord Jesus, keep Iyi mari safe ni this, iy'agaciro kuri jyewe, this treasure. This iyi treasure mari ni is important. iy'agaciro kuri jyewe. It's a very important treasure. Ntabwo nayirindisha mama, I will not give it to my ntabwo mother. nayirindisha umugore I wanjye, will not give it to my wife. ntabwo nayirindisha umugabo I wanjye, will not let my husband ntabwo keep it. nayirindisha inshuti yanjye, I will not let my kuko friends keep inshuti it. zanjye zirahindagurika. Because my friends change. Mama wanjye nawe yahinduka, My mom can change. n'umugore wanjye yahinduka, My wife can change. n'umugabo wanjye My yahinduka, husband can change. data wambyaye yahinduka, My father can change. umwana nabyaye yahinduka, The child ariko that Yesu I we ntujya uhinduka. got, you, Jesus, never change. Kandi uri umunyamaboko, And you are powerful enough. urashoboye. You are powerful enough. Ndindira umutima mwana. Please keep my heart. Irindi rembo ry'umutima, Another gate of the heart, si ubu ntimwarimbwira namwe, you can tell it to me. ni ya miyoboro ihuza umubiri n'isi, These connections between the world and bazita sanse cyangwa se ibyumviro. Ni ibyumviro, senses, abazi ikinyarwanda ni ibyumviro cyangwa se 5 sanse.
five senses five senses. zihuza umuntu n'isi, That zihuza umuntu n'ibifatika. connects the human Ariya being niyo with the marembo world. y'umutima. This is another door of the heart. Kaji wasogongeye karyoshye, The juice you've taken, gasogongere ururimi rukumve, let the tongue ariko get ke it, kwinjira mu mutima. but let it not go in the heart. Kuko umunsi wakabuze Because the day you miss it, kafashe intebe mu mutima, and yet it has found a uzajya seat gufata in the amadeni muri heart, quartier you are going to get a kugira ngo debt ugure kaji karyoshye. for you to get that nice juice. Kaji gahe access mu gifu, Give access to the stomach, to the ariko juice, ntugahe access ku mutima. but not to the heart. Ese icyo mvuga muracyumva? Do you understand what I mean? Ndavuga abantu bagira ibibazo byo kurya, ikibazo cyo kurya. Hari abantu bagira ibibazo by'ibiryo, There are people who have issues with ibiryo, food. ku buryo ujya ahantu mu birori batetse neza, uri masesho y'iminsi 40 ugakuraho umwe ngo uzawishyura. So that you go in a party and there's Wabi- nice food, then you eat that day and say, Wabireba I'll gufatangira reimburse kurekura it. amazi, uti uyu nguyu nzawishyura I nyuma. said, this day I'll reimburse Uyu it. munsi After. nari muri semina, Today I was in a seminar. nzawishyura. I'll reimburse it at the end. Ukareba isosi gusa ugatekereza iyo wariye kuko iri somewhere. Oya, You oya, just look oya, at the oya. sauce and Ibyo then kurya ni iby'inda, Yesu ni uw'umutima. the food Ibyo are for kurya ni the iby'inda, stomach, umutima ni uwa Yesu. but the heart is for Ibyo Jesus. kurya ni iby'inda, kandi inda ntiyishyuza, hishyuza umutima. It's not the stomach that claim the food, it's the heart that claim it. Inda ntiyishyuza, hishyuza umutima. It's not the heart, it's not the stomach that claims Iyo food. umutima wawe wimanye, When the ubona heart has isosi decided, nk'ibishyimbo. you see the sauce and the Iyo beans. umutima wawe wimanye, When you've kept your ubona heart, dodo nk'inyama. you see this nice Iyo umutima wawe meat. wimanye, When you don't open your ubona heart, ifiriti nk'agatogo. you see fruit. Iyo umutima wawe wimanye, When you don't give your heart, iyo umutima wawe wimanye, when you keep your heart, ibyo kurya byose birasa. every food is the same. Ndari kubabwira ibyambayeho ariko mwaseka. I'll tell you what happened, but you laugh. Nigeze kuba mu buzima I was once in a life, bubi, very bad life, ndya ibyo kurya bibi, eating bad food. mbwira umutima And I told my heart ko ibyo kurya byose ari kimwe, that all food are the same. kuko naryaga bimwe. Because mine was not nice. Noneho mugenzi wanjye twabanaga And then one of my friends, we used bazana to be ibishyimbo with, nkabwira ngo zana isosi turye. when they brought the beans, Bazanye ibishyimbo when they brought the cyangwa beans, n'amazi y'ibishyimbo akajya ambaza, ariko ibyo kurya byose ni ibintu byose ni isosi. and then I'll say, bring the Kumbe sauce. njye narabibatije But me, I had baptized it sauce kugira ngo nagire ikibazo cyo kurya ibyo kurya bimwe imyaka 5. so that I do not have a problem of Bibatiza eating izina. the same food every day. Umunsi umwe byagenze gutya. And then one day, Amavuta yarabuze iminsi 2, amezi 2. Amavuta ubuto burabura mu kigo amezi 2. we didn't have oil for 2 Sinamenya months. ko amavuta yabuze. And I didn't know that oil was lacking. Nkarya ibyo kurya birimo amavuta bisa n'ibitarimo amavuta. Ntago kubera ko namenyesheje umutima Because I had informed my heart wuko ibyo kurya byose ari that kimwe, every food is the same. ibirimo amavuta The one with oil n'ibitarimo or the amavuta one without oil, kuri jewe byarasaga. for me they became the same. Amavuta arabura amezi aya, For 2 months there was no oil. ikamyo zizanye amavuta, When the mu truck bantu brought the barakoma mu mashyi oil, cyane. people Amavuta clapped. ndavuga ngo habaye iki? What happened? Bata amavuta araje. So oil has come. Ese yari yarabuze. So we didn't have oil. Bati wowe urira he? They asked me, where do you eat? Barakugemurira se nawe oya. Ndikomereza ndigendera. And I continued. Ariko ndabimenya ko And I then knew kuri jewe ibyo kurya byose uburisho bwose ni isosi. that the information had reached the heart. Haba harimo amavuta cyangwa atarimo, I don't know. With oil or no oil is the same. Ntabwo rero hishyuza igifu. It's not the stomach that claims. Ntabwo haruzi, ntabwo murare, ntabwo igifu gita murare. It's not the stomach that doesn't have morale. Umutima ni guta murare. It is the heart that loses the morale. Uyu munsi rero ndakubwira ibanga mu izina rya So Yesu. today I give you a secret. Tangira ubuzima bwo kwimana umutima. Start a life Tangira ubuzima bwo kwimana of umutima. keeping your heart. Kwifata ni ukwimana umutima. Self-control is denying Uhisha muri Yesu access to the kabisa. heart and hide it Kugira in ngo Jesus. ushyire ahantu, Hide it in ntukemere Jesus. ikintu cyose kwinjiramo. Don't let anything Yungurura. enter. Keep it. Haleluya. Amen. Yungurura. Tesha agaciro mu mutima. Remove any special value to Nutabikora gutyo anything in the heart. uzangirika. Otherwise, you lose your heart.
Yesu niwe wenyine Jesus is the only one ufata intebe mu mutima wawe who should have a seat in your heart, akawurinda neza, and he will keep it adequately, akawunezeza iminsi yose, and he will satisfy your kubera ko heart Yesu Kristo ntajya ahinduka. because Jesus never changed. Ijambo ry'Imana ntabwo The rihinduka. word of God never changed. Nyamara kumenya iri banga, When you've seen, nyamara kumenya iri when you banga, know that secret, buriya mu bantu bakomereka ba mbere n'abashumba. Murabinyemerera? the first people who get wounded are Abantu ba pastors. mbere bakomereka n'abashumba. The pastors get wounded a lot. Kuko uzi ko wasengeye umuntu, You've prayed for someone, ugafasha umuntu, you help someone, ukita ku muntu, you take care of someone, wajya kumva aragutikuye ijambo, and you hear that person saying one word, hakagira uwarivuze, and then hakagira na messenger uza ryikorera, and there's the one who said it and the messenger akaza who agatura keeps, iwawe, and that and comes to nawe live at your ukarabura, place. awi And you say, oh, awi awi. Ninde wari uva umutima umuhagazemo, ushinze amano gutya? who has ever felt his heart? Umutima iyo utawurinze hari ibintu biwugeraho ugashinga amano. The heart is so excited like this. Niho Dawidi yavuze ati ariko mutima wanjye That's what David said. niki gitumye My heart. niki gitumye umpagararamo? Why do you stand Cara, with me? Sit, tuza mutima wanjye utegereze be at Uwiteka. peace and Ndabizi wait ko ari we upon gakiza the kawe. Lord. He's the one who gives you salvation. Dawidi baramuteraga impande n'imana, umutima ugahagati, umutima wanjye uhagaritswe n'iki? Wakwicaye David, the heart of ko David nzi was ko Uwiteka attacked azagutabara, because you know the ko Lord nzi ko will take care azahangana of you. n'abanzi bawe. Hallelujah. Watuje ugategereza Why Uwiteka don't you mutima be wawe? at peace, oh my heart? Urasharajara ushaka iki mutima wanjye? My heart, Wagumya why do ugatuza Stay at ugategereza peace Uwiteka. and wait Nagusize, upon the Lord. nagusize. Watuje ugategereza Uwiteka mutima Be wawe. at peace, oh my heart. Kora imyitozo yo kuvugana n'umutima wawe. Train to speak to your Guhera uyu heart. munsi kora imyitozo yo kuganira From n'umutima. today, speak to your heart. Uwikuremo uwushyire hariya, Get out of the heart. uwushyire imbere yawe gutya Put gutya. your heart in front of you. Ko mbona mutima wanjye ufite parapara, My heart, you are in trouble. byagenze bite? What happened to you? Harya ngo ni ukubera ariya magambo bavuze, It's because of those words they said. aramaze mutima wanjye. Icyo Uwiteka yavuze aricyo kizasohora. What God has said is what will happen. Utuze rwose ugume hamwe. Believe that Niba banyise amazina ntabwo nayafashe, if they call izina you names, Uwiteka yanyise niryo I will nzafata. keep the names the Lord Mutima wanjye called me. tuza, My heart be at mutima peace. wanjye guma hamwe, My heart be at peace. mutima wanjye tegereza Uwiteka, My heart wait upon the Lord. mutima wanjye guma hamwe. My heart be at peace. Kora imyitozo yo kuvugana n'umutima You wawe need to train to speak to guhera your uyu heart munsi. from today. Haleluya. Amen. Wikwemerera umutima gufata ibintu byose ubonye. Don't let your heart accept anything. Kwifata ni ukurinda, Self-control is to deny no kwimana access. umutima. Is to deny access to your heart. To retain your heart. To retain your heart. To retain, yeah. Kwimana Ukagumana kabisa, ugumane. Hatagira Keep ikindi your kiwufata. Nothing. Dawidi yaravuze ngo David said, mwabindimo byose mwe you who are inside me, nimuhimbaze Imana. praise the Lord. Mwabindimo byose mwe, Everything in me, mutima wanjye ntuzibagirwe my heart never forget ibyo Uwiteka yakugiriye. what the Lord has done for you. Ganira n'umutima nshuti y'Imana, ganira n'umutima mwene Speak data. with your heart, brother. Sezerera ibikomere ku buzima bwawe guhera uyu munsi. Sezerera agahinda ku buzima bwawe guhera uyu munsi. Say goodbye Kuko to all those things that are ibyo disturbing ubona your heart. byose, ibyo ucamo byose, All those things you are passing through, nta kindi bishaka, they just want one thing. birashaka umutima wawe. They want your heart. Kuva aho mbimenyeye Now that you know that, nishima iteka. I For sure now nishima iteka. that I know that, I am happy every day. Iyo ibintu bizamutse bikomeye mbiha igihe, When things get up, I give it time. hanyuma nkihangana, And then I control myself. bikazansiga ndi muzima. And then they go, and I'm still alive. Ariko kugira ngo bizansige ndi muzima, But for them to leave me Nuko nzabyima alive, umutima. is because I refrained my heart. sonza mu gifu I may be hungry in my ariko stomach, ntusonze umutima. but my heart, don't be hungry. Kena mu mufuka Be poor in your pocket, ariko ntukene mu mutima. but don't be poor in your heart. Iyo umuntu yakennye umutima, When you are poor in your heart, niyo ibyo kurya bije haza igifu umutima ugishoje. Niyo ibyo kurya bibonetse when food arrives, igifu kirahaga umutima ntuhaga. the stomach is satisfied, but not the heart. Ikintu wimitse mu mutima ntigipfa kuvamo. Anything that you've enthroned in your heart can't just Ugena go.
ujye no kukibagirwa amashusho akagaruka. You want to forget it, but the images come back. Rinda software y'umutima wawe. Keep the software of your heart. Reka Yesu abari wiyicaramo wenyine. Let only Jesus be Reka the one Yesu abari that is wiyicaramo enthroned wenyine. in your heart. Reka Yesu abari wiyicaramo wenyine. Let Jesus be the only one enthroned in your heart. Hallelujah. Amen. Suwarekera hani ntibirangiye. Isn't it enough? Imana ibahumugisha. May God bless you. Message nari mbafitiye The message I had for Ni you ngiyi. is the one. kwifata no kwimana umutima. Self-control is to refrain your heart. Niyo ntambara y'umukristo. That's the battle of the Christian. Ibiteye ubwoba ntibitera ubwoba amaguru. Whatever is scary does not scare Ntabwo your bitera ubwoba legs. umutwe. It's not scaring your Ntibitera head. ubwoba amatwi. They don't scare your ears. Bitera ubwoba umutima. They scare the heart. Byima umutima. Don't give access to the heart. Kandi uwo mutima And that heart, ntabwo uzashobora kuyifatira wowe. you can't keep it by yourself. Ushire Yesu. Give it to Jesus Awufata ukomeze. so that he may keep it for Kuko you. nawufata. Because if he keep it for Yaravuze you, ngo intama zanjye ndazifite mu kiganza he cyanjye. said, my sheep are in my Ntawe hands, ushobora kuzifufunura mu and kiganza no one cyanjye. can snatch them out Data of my wazima hands. yaruta bose. Ntawe ushobora kuzikura mu kuboko kwa The data. Father is above Ntabwo everyone, Yesu afashe amaguru yawe n'amaboko. and no one will be Yesu able to afashe snatch umutima you. wawe. Jesus is not holding Yesu your afashe legs. umutima wawe. He's holding your Mwemera heart. yicare mu mutima wawe. Let him sit in Mwemera your yobora heart. umutima wawe. Let him sit in your Guhera heart. uyu munsi From today, hagarara ku miryango y'umutima. put a guard at the gate of your Hagarara ku heart. miryango y'umutima wawe. Put guard at the gate of your heart. Rinda umutima yo kurusha ibintu byose birindwa. Keep your heart beyond We- everything that's. Wikumvira umubiri n'isi na Satani. Don't listen to the world. Wikumvira kamere yawe. Don't let your body lead Kuko you. umubiri ntacyo umaze. Because the body is Umwuka niwe utanga of ubugingo. no- and the spirit is the one that gives life. The flesh counts for nothing. Hari icyifuzo ugize uyu munsi? Is there any desire you have today? Haguruka ugire ikintu uvugana n'Imana. Then stand up and pray to Haguruka speak to usenge God. ubuzima bwawe ni wowe ubuzi. Pray for your life. Ubuzima bwawe ni wowe ubuzi. You know your life. Uyu munsi ufite uburenganzira Today you have the right bwo gusohora ibintu byinshi mu mutima wawe. to remove things that have entered already in your heart. Yesu yinjiye mu rusengero rw'i Yerusalemu. Jesus entered into the temple of Asanga barimo Jerusalem gucururizamo. and saw people selling in Asangamo the temple. abavunjayi. And found people Kandi inzu y'Uwiteka exchanging. And the house of God ni inzu yo is the gusengerwamo. heart of prayer. Uyu munsi akajagari kari mu mutima wawe. Today, the disorder that is in your heart, Ntabwo umutima wawe arindiriye akajagari. your heart is not the house of Umutima wawe ni disorder. urusengero rw'Uwiteka. Your heart is the temple of Ntabwo God. umutima wawe ari inzu y'amaganya. Your heart is not a place Umutima wawe ni for inzu y'Uwiteka. despair. Your heart is the house of Ntabwo God. umutima wawe ari ahantu bakorera defile uko bashaka. Your heart is not a place where people Umutima wawe ni just inzu go. y'Uwiteka. Your heart is the house of God. Zinga umugozi nka Yesu, Keep that heart uwufate kabisa. and take that one. Usohore mu mutima wawe. Do like Jesus and Sohora urwango mu mutima wawe. chase away all those Sohora abantu things bimitse that mu don't mutima deserve wawe. the place there. Sohora amaganya mu mutima wawe. Keep them, Sohora abantu bafungiye mu mutima drive wawe. them out. Sohora ibiri mu mutima wawe. Chase the people that you Yesu yima ingoma wenyine. forgive. Yesu arashaka umutima we wenyine. Jesus wants your heart. Kandi uwo mwami azawurinda neza. And that king will keep Ntawe it. uzigera awuvogera. No one will disturb it. Imana iguha umugisha, reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ishobora byose, Mana y'imbaraga, turagushimiye kubw'ijambo ryawe rizima, ijambo ritubwira kurinda imitima yacu mwami. Imitima yacu yarangiritse, imitima yacu yarakomeretse, imitima yacu yararemerewe, imitima yacu yararushye, ariko uyu munsi mu izina rya Yesu utumeneye ibanga mwami ko dukwiye kwimana imitima, dukwiye kwimana umutima, dukwiye kurinda umutima, dukwiye kwimana umutima mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe nizimanuke mwami, imyanda yose yinje mu mutima, imitekerereze ipfuye yinje mu mutima, imyiyumvire y'abadayimoni yinje mu mutima, agahinda n'imero byinje mu mutima, amagambo abantu batubwiye, sohora amagambo y'abantu, sohora amagambo y'abantu umutima wawe, hinjiza ijambo ry'Imana, vugana n'umutima wawe, sohora amagambo y'abantu, sohora ibyo wabwiwe n'abantu, sohora amaganya, sohora bisohoremo. Yesu arashaka kwima ingoma wenyine, Yesu arashaka gutegeka wenyine, ntashaka gutegekana n'amaganya. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo,
imbaraga z'ijuru zimanuke, mwuka wera agenda, homora, bohora, kiza, kuraho, rekura, satani soka, wambaraga z'umwijima we soka, wamaganya we soka, wabyaha we soka, wambaraga z'umwanzi we soka, mu izina rya Yesu Kristo. Data uri mwiza kandi urashoboye, kandi urashoboye, kandi urashoboye, kandi urashoboye. Karibu pastor. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Nabasaba ko mwakwicara akanya gatoya gusa. We're going to sit for a while, Imana ishimwe cyane. just a bit. Pastor, thank you. Asante, Pastor. Thank you. Imana Rakoze ishimwe cyane. cyane. Imana ishimwe cyane. Iri jambo twari turikeneye cyane. We needed this word. Hari icyo Imana inyemeje muri aka kanya. There's something that the Lord has convinced me this time. Wemere ko ari opportunity kuri twebwe kugushimira. And see it as an opportunity from us to thank you, Hamwe n'ibihe murimo bikomeye. together with the hard time you are going through. Protokole banyemerere bazane hano igitunga dushime Imana kandi dushyigikire umuryango wawe. Let the ushers bring a basket. We are going to give an offering of love for your family. Yavugaga nkumva simbizi wowe simbizi ariko thank you pastor. When he was speaking, my heart was transported, and thank you. Indirimbo ivuga ngo ngwino untware mwami mbe imbata yawe. The song that say, "Come and take me, Mwigishaga let me pastor be a slave." numva iyo ndirimbo iranzamukamo. Worship team munyemere niba simbizi abacuranzi niba bagihari duture turirimba iyo ndirimbo kugira ngo tube imbata, kuko wimanye umutima se cyangwa uwijyanye ku bushake muri gereza aba yabaye imbata y'uwo yihaye. Because the one who goes Turashaka takes ko himself to jail becomes a slave. turifuza kuba imbata za Yesu, imitima yacu ibe imbata za Yesu. We want our hearts to be slaves of Jesus. Imana ishimwe cyane. Praise be to God. Just tanga icyo ufite uko umwuka w'Imana akugenera, Give an offering akushoboza. as the Lord will guide you. Imana ishimwe cyane. Praise be to Worship Jesus. team, ngwino ntware mwami. Imana ishimwe cyane. Untwaru, ntwaru, 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 ntware Yesu, mwami Yesu ntegeke. Untwaru ngira imbata Twahaguruka twese. yawe Yesu, mwami Yesu ntegeke. Untware, Duhaguruke twese. untwaru, 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 untware Zamura Yesu, ibiganza byawe. Iri ni isengesho. mwami Yesu Birenze kuba indirimbo ni isengesho. ntegeke. Untwaru ngira imbata yawe Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu ntege. Oh, untwaru, 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 Wazamura ibiganza byawe. untwaru, untwaru, Nk'udashoboye wabasha kwitwara we ubwawe. mwami Yesu ntegeke. Untwaru ngira imbata, ungira imbata yawe Yesu, mwami Yesu, Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe rizima. Father, we thank you for your Wongeye wonderful word. kubaka imitima yacu bundi You've bushya. built again our hearts. Gira neza umugaragu wawe. Bless your servants.
urakoze kuko data mwiza udushoboza Thank you for enabling us, ukadushoboza kwimana imitima yacu. enabling us to deny access to our hearts. Ndabwira isi ko itazabona umutima I wanjye. speak to the world, you'll not find my heart. Nanze kwinjiza isi mu mutima wanjye. My heart will not receive the Nanze words. kwinjiza ijambo ribi ryose mu mutima wanjye. Don't let access to any Nanze evil word in my kwinjiza heart. ikintu kibi cyose mu mutima wanjye. Don't give access to my heart to Mwami anything that's Yesu, bad. uyu mutima wanjye Lord Jesus, this heart of mine, ube imbata yawe let it be your mu slave buryo bwuzuye, fully, mu buryo bwuzuye, in a special mu way, buryo bwuzuye, in a full mu way, buryo bwuzuye, in a full mu buryo way. bwuzuye. Mwami Yesu, urakoze kwicara mu mutima wanjye Thank you for being enthroned in no my heart kuntegeka, and to lead kuko my ndi heart. imbata yawe. As I'm your Gira neza servant, umugaragu wawe, bless your servant aho avanye Imana umusukire where it took from. andi mavuta mashya. Bless, give Turagushimiye Imana mu izina rya Yesu. Thank you, Lord. Amen, In the amen. name of Jesus. Murakoze cyane pastor, kandi kuri jyewe mutwemerere ntimuzatinde, muzagaruke vuba. Ndakeka ko twese niriko tubyumva. Imana ibagire neza. Nami Yesu